Сәлем, сенің білән Уранда каналы. Біз Қазан урандарындағы сұраштыруларны давам етеміз. Бүгінгі тема биология. Қазан халқы не дәрежеде биологияны яхшы білә. Біздің 5 сұрауға да дұрыс жауап берген кішіге супер приз киттік. Yolum әлчет. Сәлем, сіз ғафу етегіз, татарша аңлайсыз ма? Yok. Бүгін яқшы башлан болмады. Бірінші біз сұраған кіші татарша аңламай болып шықты. Бәлки аның жауап бересі генә келмегендір. Кеттік. Гарифулина. Қойда эшлейсіз? Татар информалы агенттігінде. Марат Шимарат. Қойда эшлейсіз? Атыфта. Алимбекова Лениза. Специалист. Ваш білгіш. Хасанов Зафар. Мен медицинский институтта ашадым. Мен заведующий кафедр врач. Кисматуллина Лейса. Оқимын Академия туризма. Дадажанова Мәстүрә. Сабыйларда эшлим. Лейля Әнвәрова, Татмедиада. Зиганшин Нурия Ханифина. Бикполова Валия. Энергетический, да? Біздің сұраулар бүгін биология турында 5 сұрау береміз. Әгер 5-сіне де дұрыс жауап берсеңіз, бізден супер приз болашақ. Сұраулар артық қотлаулы түгіл. Нәрсе ол метаболизм? Аңлатсаңыз да була. Вариант var işte. Yok. Variantlar var. Bizim şu an kadar 5 kine sırav. Metabolizm. İşte bu. Onu bir de anlatarak gerek. Fenli yaktır nauşun. Gadigine itib etsəniz də yarınçıq anlaysınız. Şey olmaz. Метаболизм bu ашқазанның әлбәт işlеуі. Метаболизм, ну, менде, Rusça teminde, Әйдәгіз. обмен веществ. Метаболизм. Татарша. Tatarşa da yarı, bir de bulmasa Rusça da yarı. Это... Ой, я не знаю, как объяснить. Процесс переваривания пищи. Метаболизм обмен веществ. Организмның ризықны ішкәрту ұсулы. Аңның енді мен аңның. Метаболизм – это особенность организма к перевариванию, расщеплению всяких вот этих. İkinci sırav, kişide neçə xromosomu var? Kişiden 46 insanı. Şeyler. Yedirmiş mi? Küp, Farklı küp, şeyler. küp, Farklı. yer getiriyor. Küp yer. Demek sizin cevap 23. 26 26. forma. Еще хромосома, XY, 2. Kişide mi? Aman sefer. Aksine idamım. 42. 46. 46. Яла, 20. Дүк. О, яғы соғағаным жоқ. 46. Gümbələrini öyrənə тұрған fən nişik atala? Экология. Bilmiyorum. Şimdi ettiğinde. Gümbelerini ilerlerken. Tabiat. Ne derinde? Yok idamım. Ботаника? Yok. Білмеймін. Білмем. Биология енді. DNK нендей сөздерінің қысқартылмасы? Нуклеидные войны. Андай сөз бар анда. Нуклеидные клетки. Қарғына ескерт шымен тілішінде тұрады. Д-дан башлана. Yok, ескерт шымен тілішінде тұрады. Нәрсе кислота. Кислота бар. Нәрсе. Д-дан башлана. Дина, не болевый нәрселер кислота. Не помню. Hatırlamıyorum. Дезоксированная кислота. Дезоксирибонуклеиновая кислота. Білмеймін екен. Білмем. ДНК? Это самое... Ялай. Біздің клетка ДНК енді ДНК-ны білім нәрсе, а нәрсе расшифровать не могу. Дезоксирибонуклеиновая кислота. Һәм соңгы сорау 30 секунд ішінде кішідегі 10 ішкі органны санарға керек. 1, 2, 3.
Ашказан, Bir, умеш, бауыр, бүйір, үпке. 5, Hazır. Ашказан асты безі, 6, шеклек, 7, 8, Yürek, 8 oldu. Aha. Tağın 5 sekund kaldı. yürek, kökeylikler, 9. Давайте. hem buyur üstü. Ezgi neden kaldı? Ezgi neden? Aha. Так, yürek, Ver. ашказан, 2, mi, 3, ішкі органдар. Әйе. Mi, onları Tağın 18 sekund. Şov buldu. Uylap qarasağız. Bizim işte nesler gine yok. Bütün kan evde var. tamirlar, büyür, Hı. onları Vakit bitti. Yürek, Bir, upka, iki, bağır, üç, başkalar, dört, selezyon kafalar dediğim mi? Әйе. Balık, 5, üç görünür aşkazanı, Altı. upkanı etlememin, Әйттігіз. aşkazanı, 7, Кишечник var, Aha. кишечник var, пищевод, 8, пищевод. Bağırını ettim, yine peşini ettim, selezyon kafalar, başkını ettim. Üç görünür, side görünür neyinde? vakit bitti. Gittik. Мозг, Bir, желудок, iki, кишечник, 3, печень, dört, кости, 5, артерии, 6. Arteri organ tugul. язык, 6 hamanda. печень, селезенка, 7, нет. Что еще? 8 sekund. Щитовидка, 8, yürek, Bir. öpkeler, 2, til, 3, iştegi, pечень, 4, почка, 5, neçe gerek? 16, Mi, 6, onları, желудок, 7, kişечник, 8, половой органlar, 9, hem nервная система. 10. Gittik. Yürek. Bir. Orası aytaman. Әйдәгіз. Селезенка, İki. печень, 3, почки, 4, кишечник, 5, сердце, 6, легкие. 7, Неше керек? 16 керек. Унау керек? Ey Allah. Поджелудочная. 8, Желчь. Желчный пузырь. 9. Там, тағын. Vakit bitti. Селезенка. Этот самый, мочевой пузырь, İki. допустим, Üç. матка, anarsın желудок, anarsın легкие, anarsın mesela tağın bizim var, почки, 6, пищевод, 7, так, и mesela bizim tağın baranda, pечень, tağın nerse. Oy, asqa ketsen indi matka яичники, әлі нәрселер. Şunun bilen bizning surashtiruv tamam. 10 kişinin bari tek birisi gine bizning sorularga dürüst cevap bera aldı. Onысы da bizning yerden bilengine biz qanaat.